sam Amar. Danas ću vam predstaviti svoj kurs WordPress web dizajna i Photoshopa koji ću predavati u Akademiji 387. WordPress je namijenjen ljudima koji nisu toliko upućeni u kod, poput HTML-a i PHP-a, a žele napraviti samostalno svoju web stranicu. Ovaj kurs je koncipiran u dva dijela, dio WordPressa i dio Photoshopa. Prvi dio je klasično pravljenje web stranice u WordPress okruženju, dok u drugom dijelu Photoshopa učimo obrađivati sliku u najpopularnijem alatu za obrađivanje slike. Prednost ovog kursa je što ćete pored WordPressa raditi dio HTML-a i PHP-a kako bi znali kasnije samostalno editovati WordPress web stranicu. Za više informacija obratite se osoblju Akademije 387 ili pogledajte informacije na web sajtu. Vidimo se na kursu.